Schubor na kaslem jong unongsan hima. Kaway kalong kami kalado no ela kajing na kajing syabat boarding elektrik henen kasngi kat ba kadang temu banit wat jor na klaw haringkat bala ka kun hakaway ka klaw ka badan kampaji na kasnong Umran Diary Hari Boy District umlayo lumjing tem layo thu bagati kalong kami kabla tip kerteng kum kakong Edwina Lingdo Lingkoy Sanpo Arsnam Kerta kabdei kanong shoksnong jokasnong Umran Diary klami na laying haringkat bala ka kun banit wat ikijhor klaw ban besar ya la yeng kesem kumba julong ban la kapor na ba kadai kabawan na kalong yeng kabaduna ha kayo kakot laya thuru kat ba katay kalong kami kanang yat lenti kalakum yu signer elektrik ubala dukut bat hap hamadan bat penlong ya ka ban syabat boarding elektrik tat hadu bakandu sendon ya la kajing ha katay hi kaklaw na kalyang kakun jongka kabadan marjan kalayo sngaw ningkong ya kajing sawa balit ban pet marmar baju i penban ya la kami kabla tiak lengktar na kajing syabat boarding elektrik na kalyang ketika kun laya thuru bahadien bakla yu i ya la kami bakalangat ha ketika apod kala perta barwat jingerap na kibriu ba marjan bat dai tat hadu kajing poi jong ki parasnong bat ki bor pulen bala penkit janong po civil hospital na kabentaban pendap ya kajing don kam kat kum ki kendon an urang bak snong ko Umran Diary ubak lambor bina laya thu bana kalyang jong ki briu snong ru tang maria yo jing tip halor ketika jingjia ila mari beran ja ketika klaw bat lap ya ketika long kemi kabla syabat boarding elektrik na kadaw jong uteu sainar bala dukut bat hap hamadan uteu urang ba ula pentip ru ba uteu sainar boarding elektrik le si udeu badang sudukut dangshan na ba kamshem la dan satya ka jing thot ha ka boarding elektrik ha ka snong ka thaw shu uteu urang ba ula bu ru ka jing gentu ya ki bor badai kemi jong ka boarding elektrik ba kide ban long ki ba pet ngor bha ban kemi ba kanam dan kanu ka jing thot ha ka bai dei ba ka jing ya jong ki sainar elektrik kham tam ban pom mi ki dieng ki siet ki ba wet khnang ba kum kini ki jing ja ba sngosi kanam jashu hadien habut ha ka juk kapor ula bu ru ka jing kentu ki pat ba nong shong snong ru ba kin nong ki ba husiar bat pikir bha ya la die panat na kum kini ki jing ja ba sngosi Habut barel lalap bro. Siap hidup kan. Inlot. Apa nak? Semua ya. Kerja long kubnelong bagi si makapon si klaw. Te medin syaba in ngan wan haying ru yo yang apa mlik klaw ra te nga oi. Nali sudah bay mentas ngi bala. Entar khal arba jit tolong lak so thaj ma ban len. Yang to da pim lek ma pha ta lek nyong amar we. Te ngong ni ngata ngam susuk re merse me pene mar we. Ngong am ngali ai ja syai persama nang lawan ai ja persa do pite ngi se lek lang kan ngong. Te ngamar semua ai ja nang tahi ngali lang kan bat i. Nang la lang bat i ngi le pom ngi le yai marjan ni ken kum ba i nga da ne me i da na te. Te da i ja spang ro long la kan nyong ai me da lo ai me oi tang la lek ja jung i. Dah ba menin pretend dala po ya kajuk kalat o ime yang yat ma pinane o ithe yat ma pinane mo kon ngan yat nong ane na room tanga bai ong tong tanga pang khamo ra ngasong tong ngan yat nong ane tanga let nga la yat na nang ime yat na room ken kumba kat mang ne thai hong tai te la yat ken te dala po ha tu khmat tanga ngai i ken ba i yat bang pe tu la din de ma ngai i ndala ime i la po khmat tanga nga komlet nga khmat tang yat ngami i sure masih semua don bahla kem tu don bahla long balempat kem tu tengah pada ngana mot badai ni lah bang semua tu badai image nga bakal lempat takalat nanti perni kamari kalat ngana mot badai ubriu bakrup ubriu kanya image yang tak kalau ngana mot badai ubriu pat tanggalit mare wud ken tanggalit mare wud pan image ilatia atau apa ilatia tu ilah cukur tat tu tengah pada ngai ong kan ngalit ngayang nak ngajerong kan nomor image dan apa ngayang nak ngajerong terus orang image ime imkran hira temo tengah isa bakal ame skading tengah lating susu ken tengah lating susu tengah masuk ong ni map mo ngali wat jingerap sai ke breu ngali khot breu kan yong te kali mare ken ngali mare ban khot breu te sebab kalau kajangai te kali mare no ken beli wat breu ban yaram tengah kendul iwi ba masuk pan pun tengah
ngafun no sisnong kanya baik long ngafun in men la jong ta apa penting kubar situ ngawan no sene belam stau ime te la jong kamlik curkan hajan tendang ali siying dang ali wan ikin men para pada lawan nga tu kabang don ngalai alam iki breu beli arab ime la don ki pulet ime long no to porti kran surai syukur tat yang tu dengan pada nak jingi iba kami akan dikuntu tengah lewat jingi ram iki breu kai sumare bit kenya la jong bang poi perkat surai sumare rumah kita tang lewat jingi ram iki breu tengah kenduk tawi breu ngasupan phone bahkan kelia macam iPhone mau bukan phone ya senang tertib bala lo kunta dan kalau orang kecak phone senang dia ulai men robot pelik bakalan yang tai lawan nang ta nalai panjang yaram dan nang ali warna lam ta kibreu adon kulit ang ta adon ki kulit adon kibreu ken usainar man kepor menjudar usainar nomor man kepor ang ngilai bet man kepor ngilai menjudar tau usainar hakatai ngilai bet kibreu kibun hi balik satama menjudar tau ba tip ken menin tem talak steyo ngi milik cloud ken ngabi email dia pamenin pati orang ayam mau yelet ngambil curai orang yang ada pembeli depan alik marwai tengah ini ngam susuk rumah mesti pilih marwai ngong aplang yang akan ngong ini liwat cur liwat senyam tu kan banlang Ribandang je? jangan dok long koi ime idi bena jangan dok long koi sampu arsnam ang ne ngapat tip reken ngaru damar ba menin perbat jam tu ngai i dak khamat laje tolong kila khot lang yang asane ngam sunang syuk wan lang sane ta apa wana i para khadu bat ilok ikong kan ilok tu menta yo kili no pisya mo ngatang la ikum tu tangam sukwa suruh banlai anta dalawan makisane pada te dam tu nyo baje iman ngifun yang aba hable postmortem ta kilawan no ken maki kala ino ya imagine marwe dikilawan no tangi ong ni pi tu tangi yawan no mangi ken nadin marwan kitu mangi wan no sene ken bangin wan pan apmit amne ada ngatang ap ka jingrai na ying ken namana bahir di ong nam syar ta bale postmortem tengah saat sekarang itu makin wan makin ang teken, mendengar lalu datui kalau orang liara anak siing mah, nemar lalong bitangga merui teh tu hadir sawan gitu, setelah nemar kanceng ayat dawan gitu kibahi nasem tu mah, lalong merui itu begitu kiberus nong nang tu ikan kibayar lang, dah apa kipulian, kata tu mereka jahal, nemar karena arbeje, teh kata adi kata lupa ngai sebalikot beru teh ni lah bampor saya sekentam tu kan. Nomor udan be hapok kendo untuk lang hapok untuk hapok kendo ulong usak tu teh usak pat tu teh uta usainar usakut atau buat riding dei bala hap i trai bala dikut i trai nomor ngisilik teman kepor judan teh teman tas tayo kan ni kami alik khalau re ta kan ni kami alik khalau lek rama Din kalong adin tu ni yok kapur kol deh, badan liwe baklan. Tendai hadu pasang dengan patip bagi dia nong senong tungi. Tendai adin ketuk depor, de ngila yok jentip ke bagi dia nong senong tungi. De nakaliang jong ngurung bat senong dekat seketri senong bat ketuk ni kinong kitam senong rum ngila ilek hadu de kejaka ke ba iklak mai. Te kejengkrat jung i kalong hadin bagi lawat jengtip bah kadai kalong hadin bagi liwat itu ka pasor kat itu satu kejaka te se na kalian jung i sim latip bau ne u sainar u lade kut lupang tu te ikum yu nore de tai te kalong i lam sau pa i laklat no te ni la persang pat bonwat jengtip long tu sainar u lat kut nadu meno de nomor itu kita song seti sepo nomor itu saya nalai udah balik yang lagi tawalan telefon ke de long nak kalian suki ki orang baru menit baru simit kadang don kelak cing isu suspek ke kelak berlong ki menstep untuk kutu sana te imat mai ro ile je kata ke por bai nei baklat ro liwat tu pasor kat de ki por si po kat we beje nomor kuntai kat we beje kat we tam ni yo pun kor te andre kata por bagi yo pun kor ting patip bagi dei bana ei lap long don ki bong badai nong du saw lap nong ki badai na po umran dari don ki bong na dei po kunan ting su tu te andre din ba nomor bekile angut pe bali wat pasor kat le bat kwe bat kun te tai kun i lak no kan te sabat tang kwe te tai kun kin ba ai jing patip sengi kum ki nong su stong bagi zatip bagi dei nong senong tungi. Kalau tanggal tiklau, kalau tanggal tiklau ni, kadon kalau ting tu kebalati nagalian jong i Pak Hansen Muswa, dan relong suti tiklau, dan nama lai sui untuk lai sulong tiklau sebab itu kita ka
kilong kini ke pusok kat kimi ba kibun ba pindale inti kedai ke jaka jong ni ba Honsen kebarung nak tina po suam poi kom sebelum ke don tu ciking nar rung tu nang tu mat kumba hadu jaka ba iklat kala benong kumba kilometer tam ne duna kelenti ke bayak beriu tu kamdai kedai kelenti klau ndai namar ba menin mengi ayat rolong jejar ba banyak hadu menin nakaliang isu kendu tang anut kilaimen ya ki we ulaimen badai pet ya kene ka umran diri we ba dai pet ya ka sebelum dan nabarat ngut nilai kendu te long nakaliang juki long kim yo jintip namar bauner usainar umbe bayat ya senong borok we pi bayat tang apa kene ka tawar lain mbatip dei cukup podahan ka dei cukai ka tangim la mtip tik badai tang tu tekemut nar ta kada ngi menin bersih sngi hang na po senong umran diri ngi yo laj be tingim tip we bagalong ba kadon ke jingkut sainar te nomor boleh tahan ta ke siau tu ba dei pet hang tu po tawar ta glis melum malau di bentip ke nomor bom don lain lese maleng nakaliang tunggu nomor lalong men step te lese om ba lese kadu ke milan ke la belong ta kerukom ba nakaliang tungi ni la pentip segi bor kulit nomor ba menina banikong telong la pentip nakaliang jong ki nomor senong 9 nomor ba ke jengkrat ki de gubriu no po umran dedi lagi krat pat hak area jong ka senong 9